ubunqabashi inkaDosini njengoba siqanga into yashiywa ngungqi ngokusweleka kwakhe alala umntana womuntu phakaNtosa ngoxolo alale ngoxolo athi awujonga inzala yakhe ayinaxokoxoko ayinikwe umuntu into ayombatha ingubo umntana womuntu simnyuse nje mangenhliziyo zethu nje ndikanimamele wegroup kuthiwa abantu maDosini umuntu othanda into enhle kuthiwe yini mnamnawashe kawunikele noba nge-50 rand khona igroup ebixoxa namhlanje abekuseni yini namDosini nje nge-50 rand abantwana benkosi aba bahambayo sithi dudwini kubo bahamba uhambo labo lube right belihle azisonga umuntu athi andinanto uyazishwabulela njalo Dosini uzishwabulela ngokwakho ngoba xa uthi awunayo i-50 rand xa ufika sinqokolelwa futhi ayibhembini hey awuyifaki le 50 rand kule nto yala maDosini kodwa xa ufika sinqokolelwa ufika ukhezibembini uzibeke eca kwakho xa kuthethwa uthi Dosini andinanto uyazishwabulela soyithetha solikhupha igama ngomlomo uthi awunanto